Unang panjang tiap halor ki skim bat kiwi di ki jing terekam joko sarkar leng baka an right to information. Ulapan pau ba kumnu ka sarkar ka syam jing ban penken ria ki jat bin riu harijan na themyo molong. Namar leng baka an ka sarkar ka le ka ni kumbale ya ki jat bin riu trai ri la jong haba ka sarkar ka syam no ya ka nu ka jaka kabala su ai sekiri simet ban pendan kam kat ba kidang pendan kam. Ya ka ni uni orang ba ulapan pau ha ka jing kenduk bagi nang patai kubor ha Shillong Press Club ha ka arpo iterik mentak benai naitung arhajar arpuat. Uba ades parsing rani ha ka jing kren bagi nang patai kubor ha ka ngi ulai thu balem ba ka RTI ka ba ulapan na ka Meghalaya Energy Corporation Limited kata ka MEECL halor ke jingyo boarding kibri ke besang basa ha harijan koloni layo ke juba baki dan tang sispa atli gilong yeng kat ba kat kum ke jingken jo ke sarkar pat kapau baki dan hadu lais pa sapu atli ki yeng ha kan ke jaka ha ka beide pat ba ke jingpan boarding elektrik dan kam ki ki kot kisla baki hak ban ai saka MEECL hanrei yakni ki jingtep ka MEECL ka klemla ban ai juba nalor ka ni uni orang ba ulapan jingtep ru ba shwa ban yo ring boarding nang nu la yo ya kanu objection certificate laka day naga Shillong Municipal Board ni naga himamalim kiba kami ka harijan colony uba dispersing rani ulapan jing tip ru halor ki kam kibalat ha MEECL hak balu yo ke jubab baki don hadu arajar lais pa arpo ki kam kibalat ha keleng ki sinat ki badan ha kejelang hanrei ke belengo kalong ba kumnu kani ketenat katrekam habakat ni teliki pos gilat bat kalong kom kejeng penduk no iki samla klem kam ki badai hok ban yok kam hadien bakila pendap iki jeng puli kini ke jubab hebri bakan pos sengne kala tho syai bak total number sanction pos kadon lai haja lai spa new pendriu ti ke bakan pos sengne kadon hadu ar haja lai spa arpau teli bakan pos ti hne mi do jenggeli ka streng jong phangtai kalong lai hajar bahkan puas ka poido ar hajar te dudak jenggeli ba ba tik jenggeli kumno la ban ron ya kata department ada ki bahkan puas kalong hadukat ni satnam global ban ai taki fix certificate na menta ban yo UC ban yo se ya pisana po Asian Bank habide bagani ka scheme ka beri ka sau bahaya scheme tikane ka dik ai bag jenggeli ka bagi nong tri hadukat ni klem kam khemjang ka dona sangchang puas mla ban thep kani ka wan baka skam ko besrkhei bahang tai po hapo MEECL hadu ba imat ka tai department kan salong kum ka titanik ka bala jangam ti habai dei kani na kalyang layo jing tibro ka don ka jingkar pat na kani ka statnam global agency ka ba implement ni ka smart meter project ka ba pan ni ki fik certificate hadu ar hajar ar pusan hajar household na mentaban yo ase ya pisana po Asian Bank. Tikane ka ka ba mla madur ba department ka ba borok gibri giborom rei kani ka scam kami ka we hadin ka we. Kitu ki try hab submit kinja domain kilan ki debede ki lan dokumen adu ki pata ba ki we kumta tertel. Te habede ba kane ku mangitip hi ni ba pan connection mentah dan kami ban submit pata dari kejingkeli kalong bahadin mengapa ni kini museum kisu ai tang kalis ke ba ai connection ke baspa angut ki beri hangtai pot motor dari ke bangapan pada ya kata kejrok kopi ki dokumen laong bom dan ni kata penisya ba nak kejing artatian jong pai ba menta ka syai kedar nak lang ba kani ka RTI ke bangayo menta ba dasisa ki basa ang tai motor ki beri kim don dokumen ni habede bat ki habede begini gilan patah na benta ki as na malai spa sau ar yeng jingkeli kalong ba hang ni ro kadon ke ka connection hang ne kalong ba spa angut ki connection hang ne garteng ju video ne kidon spa angut ndreka kumno pada la ban ai connection hadu lai spa sau ar ngut kata ro kadon ka bala pen kenyi kendon jongka MEECL habede pat bakawi benta pat habede bangapa ni ikut kisla namar ku mangitip hi lada kinong syong lada kiberiu ki syong wai hakanok ka yeng shwa ban yo alat connection hab yo NOC na kitra yeng kata ka prosedur haka electricity board de ban yo NOC na gitu kitra yeng te kejingkeli kalong bahang tai them motor ku mangitip bakari ke jaka municipal bajong suiem
Kajaka jong municipal ba jong iem. Te kajing sia shwa ban yo ringlat yang tai NOC ta is emos bade ban yo na po iem la ne municipal. Ndre habang apan ya kata NOC nang tai na po MECL ya kata ris ka NOC ri ong record unavailable. Kita kasi siya ni ka ada report bakal atau ba record unavailable. Pi kata ra ka pau ka ba don ayu hendet jong kata ka ba ki basa hantai nalor ba kim don pata nalor ba ki olai. Nalor ba kim don pata nalor ba ki olai. Number 1 kalong ba ka MSL mo don ayu hanta. Apa ba MSL lo ka don ge hendet ka bala abal bisu ai like claim NOC na ki competent authority ko musim bat naka silong buat municipal. Di hebede kene ngaro ngala ban pensaki ba ka MSL ka de ga we naka department ka ba bamsap. Ya kata ngala ban pensya kene tu kene. New pos sang ti laimer ban no stage po. Ban no asne lumubak. New pos la jen ken ne. Balai la jen ken ne pi ne. La kedok. Namar ba ka accident ba ka we ka sumo. Hau ar haja ka kendai. Kasanga ka sumo yung new pos. Ti hadien bala sanga yung new pos na ka MCB ka labat ka sumo. Aba ka labat ka sumo ka ong mapidei ban siu ya ka jinglut yung new pos ka ba poi ka duan riu po hajar kendai spa software nam tau new way pos. Driu po hajar kendai spa software nam tau new way pos. Ka jingkali ka long bagini new try ba pli namar ba briu ba pompat jubo kali. Ti hadim la accident nang kia kane tu bopli ka kali ro kamlong snasu le amno adi kilo no itaka sumo tang ban penmi ya kane ka basiu adi kilo no bopli adien bedi kilo penmi bisa wa asiu lut kane bisa bandriu pewajar kendai spa suwi ke jingkali kalong hadu menta empat bujili no pos hadu menta pe no la kedor pe ni hadu menta empat bujili no pos jingkali long ka bisa bu seno kane jing thok kane la ida adepsiu pisang tai polo baran ne asib kuat kat tu brand kuat new prasan atau terter ne bau new buriu accident itu pos adep siu pisah ne du menta klempat sena ini pos te kapau bang pisah kan suja kam tu kita di barit du banga ngasaki ba pleng MCB kemut bebun ni ka sutok ka sujler ya ka ka pisah ka pai ba la siu ndrei adu menta ladangat new pos ka bendia di belalang ti motor rakadon ke jing pen kai komplain be judicial adep judicial la kamram kemajudon kian balat dep tau kumbalong kanika jelu para menta ini sini balapan klem juga kumbalong ngadil hi kumta le kamera medi benle di kepasusi kalong bagini ki trying tai na lot ba kelapan ken ye kendon bodon apa ka agreement ki kendon jong municipal board ki kendon jong ka utrai mentah pada kisang sang kedeng krek ban pan pada kita ki lai tali ki aspa akar ke we kalong yeng ano aspa akar ke weleng yeng pan pisas kano sa ar pholak ban snai ke yeng na banta aspa nam ta ar hajar ngut ki beriu dan nang tai te pinken ke pisang ta kalut no kan pois kan riu phukra klur tanggabai snai yeng sakajaka nam ta lais pa sa ar ngut kan poi lam no si hajar klur te hajaka ban pois ta ngar karpat ya municipal board bakal le GGA siem no be bensim nuk sayanga le bek municipal board bakal bensim nuk sayanga le bek kadi ka hok jongka